Nitwa Dieudonne ndi umunyamakuru mu Rwanda. Yego. Nkorera televiziyo yitwa Yongwe TV. Yego. Nifuzaga kubabaza. Yego. Ko bigaragara yuko mwarambitse intwaro hasi murarekura n'uduce twose mwari mwarafashe. Ariko ahubwo iyo uvuga ngo kurambika intwaro hasi ndagira ngo ushobora kuba waraterewe kubera ko CCRF twayitangije ku 25 umunsi itangazo ry'u Rwanda ryaraye risohotse ry'abakuru b'ibihugu. CCRF twarayikoze tunasaba n'amahanga ndetse n'abo bakuru b'ibihugu kugira ngo badusabire urundi ruhande duhanganye narwo ko narwo rurambika intwaro hasi. Muravuga yuko ariko hanakenewe ubuhuza, abo bahuza nibatazana cyane ko babafata nk'umutwe w'iterabwoba kandi ko bataganira nawo bizagenda bite? Ariko bwana munyamakuru, iyo bavuze umutwe w'iterabwoba c'est notamment nka FDLR yasize hekuye u Rwanda ikamara imbaga y'abatutsi miliyoni. Iyo bavuga iterabwoba c'est notamment guverinoma ya Kinshasa ireberaho abaturage batwika abandi bakabarya ku manywa y'ihangu bakica umuntu urubozo. Turiterabwoba dute ko tutarakora ibyaha nk'ibyo ngibyo? Ahubwo ndibaza ibyo jisho ritureba twebwe nka M23 kuki bitareba batwika abantu bakabarya? Ibyo jisho rireba hehe? Hanyuma ibyo biganiro n'abahuza mwifuza nibitabaho bizagenda bite? Nanjye nicyo nibaza, niba twebwe badusabye ko turambika intwaro bakadusaba ko dusubira inyuma tukabyemera twabyemeye, none se bo bazabuzwa n'iki gushyira mu bikorwa ibyo twabasabye? Habura iki nibiramuka bitabaye hose? Nanjye nicyo nibaza, kuki byabura bibuzwa n'iki? Niba twemera why not him? Kuki bo batemera? Ni itangazo mwasohoye nyuma yuko Blinken aganiriye cyangwa se atangaje yuko yaganiriye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amusaba n'ubundi ko yaganiriza umutwe ugashyira intwaro hasi. Ese icyo nicyo cyaba cyabayeho? Mwaba mwaganirijwe koko kurambika intwaro? Bwana munyamakuru, nkubwiza ukuri ko twebwe ntabwo dukorana na guverinoma y'u Rwanda pe. Uko twubahiriza ibi byabaye mu bakuru imyanzuro yasohowe n'abakuru b'igihugu harimo u Rwanda, harimo Kenya, harimo Burundi, harimo Angola, twumviye iby'abakuru b'ibihugu badusabye ni nabyo turimo gushyira mu bikorwa now. Hanyuma umuntu yakwibaza ati umutwe wa M23 kurekura ukarambika intwaro hasi ejo ukumva ngo wongeye kubura imirwano, ese ubwo ntibyagaragaza yuko mutazi n'icyo murwanira? Ariko kuvuga ngo ntabwo tuzi icyo turwanira, ahubwo ikibazo nuko twereka amahanga ntibabashe kubibona. Nanjye nicyo nibaza kuki amahanga atabona ibyo tubasaba, atemera ibyo tubasaba kandi twebwe twemera ibyo badusabye. Ahubwo bisubizaho ikiganiro n'amakuru abo bantu babambariza niba twebwe ibyo twasabye tubishyira mu bikorwa, bo ibyo tubasabye ntibabishyire mu bikorwa, haba haterwa n'iki niyihe mpamvu? Ahubwo wabambariza niba ukazambwira. Hanyuma ko mwatangazaga yuko mutarekura ko nta handi mwerekeza mufite, ubu bwo murajya hehe niba mwemeye kurekura uduce mwafashe mukanarambika intwaro hasi? Ntabwo nta handi mwaba muteganya se kwerekeza niba murekuye? Wowe ari wowe wazubanye ukajya hehe? Wazubanye ukajya hehe? Reka nguhe ikaze mwifuriza ibihe byiza ndetse no kugubwa neza cyane wowe ukunda kandi ukurikira Day to Day TV. Umunsi kundi tuba turi hano kugira ngo tukugezeho amakuru mashyashya kandi agezweho. Amakuru ahari aka kanya nuko umuvugizi wungirije wa M23 cyangwa se M23 bamwita Canisius MUNYARUGERERO yahamije ko uyu mutwe warambitse intwaro hasi kandi witeguye kurekura uduce wari umaze kwigarurira. Ibi yabitangaje ubwo yaganiraga n'abanyamakuru, ngira ngo ijwi rye muraryumva neza cyane, ariko yatangaje ko M23 yifuza ibiganiro n'ubundi n'abahuza muri iki kibazo cyabo na Kongo na leta ya Kongo. Bakavuga ati intwaro twebwe rwose twazishyize hasi, turemera kurekura ibice bimwe twari twaragiye dufata, ariko dushaka ko mudushyira mu biganiro na leta ya Kongo, ibyo twifuza tukabiganiraho tukareba ko byakemuka. Twebwe turashaka amahoro, ntago dushaka intambara. Ibyo ariko leta ya Kongo nibikozwa, ahubwo yivuga ko uyu mutwe ari abanyarwanda bagomba gusubira iwabo mu Rwanda.
reka mwese mukurikiye day to day ubundi twinjire turebe ngo ese ubundi M23 yabayeho gute, ubundi byagenze gute ngo M23 ibeho. Uvuze M23 bamwe bahita bumva Sultani Makenga, abandi bakumva Bosco Ntaganda, ndetse yemwe hari n'abasubira inyuma kurushaho bakibuka uwo bita Lola Nkunda. Ibi hakiyongeraho ifatwa rya Goma, murabyibuka neza, ndetse na Sake n'ibindi bice byo mu burasirazuba bwa Kongo, ibyo bihe murabyibuka. Reka kwinjire neza tubinjize muri ibi bihe byashize, ubundi turebe ngo M23 yabayeho gute, M23 niki, M23 bimeze bite. Mbibutsa ko abakongomani bo bavuga bati nyamara uyu ni umutwe urimo abanyarwanda, uyu ni umutwe ugizwe n'abanyarwanda. Ariko M23 yo ikavuga ko ahubwo ari abakongomani bavuga ikinyarwanda, ahubwo bakaba barisanze n'ubundi muri Kongo batigeze bajyayo, ahubwo bisanzeyo kubw'impamvu z'amateka n'ibindi byose byabaye. Ngibi rero nibyo tugiye kuganira, nibyo tugiye gusobanukirwa kuri Day to Day TV. Turengo M23 yabayeho gute, M23 ese ubundi byagenze gute. Kuva mu mwaka wa 2004 uwo bita General Nkunda yivanye ubwe mu gisirikare cya Kongo FARDC yakibagamo, ajyana n'abasirikare be mu misozi ya Rushuru, ashinga umutwe wa CNDP wagiye ugaba ibitero ku ngabo za leta no mu mujyi wa Goma. Nkunda n'abarwanyi be barimo Makenga na Ntaganda batangaje ko impamvu yo gutangiza uru rugamba zishingiye ku kurengera ubwoko bwabo, kuko muri iyo minsi ndetse na n'ubu hakomeje kumvikana amajwi menshi yamagana abatutsi batuye mu burasirazuba bwa Kongo, babita ko atari abenegihugu nyamara. Ariko reka turebe ngo byagenze gute. Hirengagijwe amateka ya kera. Aya ni amateka muzi, abize murayazi, yo mu gihe cy'ubukoroni, ubwo mu nama y'Iberlin mu Budage ibihugu bikize byakataga imipaka. Aka gace kahoze ku Rwanda kakomekwa kuri Kongo. Ibi ngibi ubwo abantu bize amateka barabizi neza. Ni ukuvuga ngo aba bantu nubwo bavuga ikinyarwanda, nubwo babita abanyarwanda, aba ni abantu batigeze bimuka wenda ngo bavuge ngo tuvuye hano mu Rwanda ngo tugiye gutura muri Kongo, oya. Cyangwa se ngo tubite nk'igihe muzi 59 igihe habagaho itotezwa ry'abatutsi batwikirwa, ko bamwe bagiye mu bihugu bitandukanye nk'u Burundi na Uganda, abo bagiye nk'impunzi ndetse baje no kugaruka. Iki kibazo gitandukanye n'ikibazo cy'aba bantu bo bisanze bakatiweho umupaka. Bo bari mu gace runaka bisanga bababwiye bati turakase, hano ni muri iki gihugu, hano ni muri iki gihugu. Barababwira bati musubire hariya, kandi bo bwari ubutaka bwabo. So aka gace rero kahoze ku Rwanda kakomekwa kuri Kongo, Mbirigi yaje kwitwa Zaire, ubu akaba ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomeje rero, aba bagabo uko ari batatu babaye mu ngabo zahoze ari za APR cyangwa se RPA, arizo zabohoye u Rwanda ku itariki enye Nyakanga mu 1994. Iki kibazo rero ukuntu giteye, no kuvuga ngo Kongo nayo bamwe bakavuga bataba n'abanyarwanda, ndetse uko ari batatu bahoze mu ngabo za RPA cyangwa se APR. Izi ni ingabo nkuko narimaze kubabwira, itariki ya 4 Nyakanga 1994 babohoye igihugu. Zanahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Gusa aba bagabo batatu baje gukomereza mu ntambara zo muri Kongo mu mpera z'imyaka y'1990. Uwo bita Lola Nkunda we yaje gufatirwa mu Rwanda mu ntangiriro z'2009, abari naho afungirwa, maze CNDP yahise ikurirwa no bita Ntaganda, yumvikana na leta ya Kabila mu masezerano yo kuwa 23 Werurwe 2009, ari nayo tariki yaje gufatwa nk'izina ry'uyu mutwe. Munyumve neza mwese mukurikiye Day to Day. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo witwa Ntaganda yumvikanye na leta ya Kabila mu masezerano yo kuwa 23 Werurwe, itariki 23 Werurwe 2009,
iyi ni nayo tariki yaje gufatwa nk'izina ry'uyu mutwe itariki 23 Werurwe 2009. Bavugaga ko uyu mutwe n'ubundi uharanira uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganje mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'agahengerero k'imyaka igera kuri 4, ni ukuvuga ngo 2012 havutse umutwe mushya witwa M23. Abarwanyi bawo bakuriwe n'uwo bita Ntaganda Bosco na Sultan Makenga bavuga ko amasezerano ya leta na CNDP yo kuwa 23 March mu kwa gatatu atubahirijwe. Ni ukuvuga ngo iyi tariki ya 23 mu kwa gatatu March niyo yahereweho bavuga bati ni M23, bavuga ati aya masezerano niyubahirijwe. Aya masezerano nyine yari yaragiranwe n'iri shyaka rindi n'uyu mutwe wundi wa CNDP. Rero leta y'u Rwanda n'iya Uganda icyo gihe zashinjwaga na UN kuba inyuma y'iyi mitwe y'inyeshyamba, ariko izi leta, haba leta y'u Rwanda haba leta ya Uganda, abangaba bo bakomeje kubihakana bivuye inyuma rwose. Baravuga ati reka ibi ngibi ntago twebwe tubifitemo uruhare. Reka tujye mu matariki amwe y'ingenzi, amatariki amwe y'ingenzi mu rugamba rw'iburasirazuba bwa Kongo. Katuyinjiremo turebe. Mu kwa 11/2012 M23 yafashe umujyi wa Goma na Sake, inatangaza ko ikomereza muri Minova, Bukavu ndetse na Kisangani. Mu kwa 12/2012 nyuma y'ibiganiro biyobowe na Uganda, M23 yarekuye umujyi wa Goma isubira mu birindiro byayo aho bita Irushuru, by'umwihariko ku misozi ya Cyanzu na Runyoni. Mu kwa 2013 M23 yacitsemo ibice kubera kutumvikana ku buryo bashyize mu bikorwa ibyo biganiro na leta. Uburyo ibiganiro byashyizwe mu bikorwa, M23 yacitsemo ibice, bamwe bavuga bati nyamara n'ibyari kugenda gutya, abandi bati n'ibyari kugenda gutya. Ubushyamirane hagati yawo byatumye Bosco Ntaganda ahungira i Kigali. Sultan Makenga yirukana Jean-Marie Rugerero wari perezida wayo, asigara ariwe mukuru wa M23. Mu kwa gatanu 2013 M23 yateye Goma nanone, ariko ingabo za leta zifatanyije n'iza Tanzania na Afrika y'Epfo zanesheje uyu mutwe, intambara ikomereza hanze ya Goma. Turi kugaruka nyaboneka mu matariki yaranze imirwano ya M23 ndetse na FARDC. Mu kwa 11/2013 M23 yavanywe mu birindiro byayo bya nyuma ku musozi ya Cyanzu na Runyoni mu ntambara yamamaye cyane muri Kongo yari yobowe na Colonel Mamadou Ndala. Mu kwa 12/2013 i Nairobi, ishami rya politiki rya M23 ryasinye amasezerano yo kurangiza intambara na leta ya Joseph Kabila. Aya ni amatariki twari turi kugarukamo yaranze intambara iri hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo FARDC. Igice kimwe rero cy'abahoze ari abarwanyi ba M23 kiri mu Rwanda n'ubundi, aho cyajyanwe mu nkambi iri mu burasirazuba bw'igihugu, akaba ari naho kikiri mu gihe igice cya Makenga cyahungiye muri Uganda mu nkambi ziri hafi y'umupaka. Abari muri icyo gice bakomeje kuba hagati ya Uganda na Kongo, ari nabo baje kugaruka bagakomeza imirwano. Ni ukuvuga ngo hari igice kimwe cyahungiye mu Rwanda, cyaje mu Rwanda kijya no mu nkambi, ariko akaba ari n'ikindi gice cyagiye muri Uganda, cyakira hagati ya Uganda na Kongo. Iki gice rero nicyo cyagarutse kikaza gukora imirwano. Nubwo bakomeje kurwana, ariko ngo n'ubundi uko byaje kugenda kose, hagiye hagaragazwa ko hakenewe amasezerano ndetse n'icyo wita ibiganiro. M23 ivuga iti twe dushaka ibiganiro. Murabizi ko hagiye bavuga bati hari amasezerano yakorewe i Nairobi
ayo masezerano ntabwo yigeze ashyirwa mu bikorwa. Amasezerano yavugaga iki? Amasezerano n'ubundi yavugaga ko M23 igomba gufatwa nk'abenegihugu ndetse ikajya no mu ngabo, igahabwa uburenganzira mu ngabo za FARDC, ikagiramo nayo ibyo igomba kugiramo uburenganzira, igahabwa ubutegetsi, igahabwa imyanya itandukanye muri uyu mutwe w'ingabo z'igihugu FARDC. Reka twigarukire rero mu misozi ndetse no mu duce twari hafi y'ibirunga twegereye umupaka w'u Rwanda na Uganda. Ni ukuvuga ngo inzobere mu bya gisirikare zahise n'ubundi zihita ahantu h'ingenzi ku nyeshyamba. Iyi ni imisozi ishobora guhisha inyeshyamba, ni imisozi iri mu gace kari hafi y'ibirunga ndetse kegereye umupaka w'u Rwanda na Uganda. Buhoro buhoro rero abarwanyi ba M23 bagiye bagaruka ndetse bakisuganya bakinjira hano muri Kongo, bakafata abasore bakiri bato bakabinjiza muri uyu mutwe, ndetse n'abasore bari mu bushomeri mu gace k'uburasirazuba bwa Kongo gasanzwe n'ubundi kazwiho amabuye y'agaciro ebana gafite umutungo ukomeye. Aka ni agace gatuwe n'abaturage bazi neza ko M23 nk'abarwanyi bayo bamwe bahavukiye muri Kongo, bahafite imiryango kandi benshi muri bo bahabaye imyaka myinshi. Ni agace bazi neza cyane kandi gashobora koroha cyangwa se kuborohereza mu mirwano nk'uko byigeze no kwemezwa na General Sultan Makenga mu 2019. Uyu Sultan Makenga n'ubundi akaba kuriye abarwanyi ba M23, ndetse bikaba byarakomeje gushimangirwa na Major General uwo bita Wiringoma uvugira uyu mutwe. Kuba rero leta ya Kongo ikomeje gushinja uyu mutwe ko ufashwa n'u Rwanda, ndetse ikaba iherutse gutangaza ko uyu mutwe ari umutwe w'iterabwoba, bikomeje gutera impungenge abatari bake, kuko mu gihe byakomeza gutya byaba bije gushimangira rya hohoterwa rishingiye ku bwoko ndetse n'ururimi. Kuko twabonye ko n'ubundi aba bantu bisanze bakatiweho imipaka na ya nama yabereye Iberre yakozwe n'ibihugu bikize, bisanga bababwiye bati mwe muri aha ngaha. Mu bamwe muri aba bayobozi rero nagiye ngarukaho bagiye bagaragara muri uyu mutwe, habo bita Laurent Nkunda, habo bita Bosco Ntaganda ndetse na Makenga. Ni ukuvuga ngo aba ni abayobozi nanone leta ya Kongo ivuga iti abaseko barwanye muri muri RPA ifata igihugu, abangaba gute babona imyanya mu gisirikare cyacu, mu buyobozi bw'igihugu cyacu? Kandi abangaba ari abantu bagaragaye hehe? Bagaragaye mu ngabo z'u Rwanda. Leta ya Kongo ikavuga iti aba ni abanyarwanda. Reka tugaruke kumwe muri aba bayobozi tureba amateka ye, n'ubundi ukivugwa muri uyu mutwe, unavugwa ko ayoboye umutwe wa M23, yitwa Sultan Makenga. Reka ariwe tugarukaho turebe ngo amateka ya Sultan Makenga ubundi muri uyu mutwe wa M23 ahagaze gute. Ni ukuvuga ngo rero tugarutse kuri wo bita Sultan Makenga, uyu nguyu ni umusirikare w'umuhanga cyane. Makenga yinjiye mu ngabo za RPF mu myaka y'1990 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga. Yari umwe mu basirikare bafite ubunararibonye mu gutega agaco umwanzi, nk'uko bamwe mu barwananye nawe babitangaje. Mu ngabo z'u Rwanda yahakuye ipeti rya sergeant, yari n'umwe ndetse mu gutanga umusanzu wo hejuru mu rugamba rwo kubohora u Rwanda mu ngabo zanyuze ku butaka za RPF. Amashuri yize yakomeje kumubera imbogamizi mu mwuga we, kubera ko nta ndimi yarazi kuvuga z'amahanga, kuko haba Igifaransa haba Icyongereza byose yabivugaga biri aho ngaho mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo, hagati y'umwaka w'1998 n'umwaka w'2002.
yari muri batayo ya Nguruma, imwe mu zarwaniye mu gace ka Kitona. Makenga yagize uruhare rukomeye cyane mu mikorere y'iyi batayo kuko mu gace ka Katanga yarwanyemo mu b'imbere. Nubwo yari umusirikare mwiza ariko kandi ntabwo imyitwarire ye mu gisirikare yakunze kuba myiza nk'uko abari bari hafi bagiye babitangaza. Mu 1997 yagiye atabwa muri yombi inshuro nyinshi zitandukanye. Mu mwaka wa 2005 nibwo yabonye ipeti rya majoro ubwo yarwaniraga ukwishyira ukizana kwa Kongo mu ngabo zarwanaga. Makenga yari mu gace ka Rucuru ubwo Lieutenant Nkunda yatangiraga kwegeranya ingabo zo kujya mu mutwe ugamije kurengera abaturage ba CNDP nkuko nagiye mbikubwira hejuru. Icyo gihe Makenga yabyumvise vuba cyane ubundi atangira gukorana na Nkunda maze atangira gutsindira icyizere cye kurusha abandi. Mu mwaka wa 2007 CNDP ya Nkunda ndetse n'indi mitwe irwanira mu mashyamba ya Kongo yinjiye mu gisirikare cya FARDC. Munyumve neza, nukuvuga ngo CNDP yageze igihe bayemerera kwinjira mu gisirikare cya Kongo. Makenga yahise agirwa umuyobozi wa batayo ya Bravo. Icyo gihe raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragazaga ko Makenga yayoboye igitero cy'ubwicanyi bwabereye mu gace ka Buramba, ariko Nkunda we agakomeza guhakana ibyo bari gushinja Makenga. Nubwo Makenga atagaragaye mu kibuga ariko byavuzwe ko yohereje Lieutenant Nzamurinda Innocent uzwi ku izina rya Zimurinda muri ubu bwicanyi bwabaye kuva tariki ya 9 na tariki ya 10 Werurwe mu 2017 bugahitana inzirakarengane z'abantu bagera kuri 15. Ubwo igisirikare rero cya FARDC n'abayiyunzeho imikoranire yari yanze kugenda neza icyo gihe na CNDP. Ubwo rero icyo gihe CNDP yari irimo abo ba Nkunda, yari irimo abo ba Makenga, yongeye kwisubiranya ukwayo maze Makenga wari ugeze ku ipeti rya Colonel ahabwa kuyobora umutwe w'agace ka Rucuru hafi n'umupaka wa Bunagana uhuza u Rwanda na Kongo. Ni ibice bya parike y'igihugu cya Kongo ya Virunga. Mu mwaka wa 2008 nyuma y'inama y'amahoro ya Goma ndetse na leta ya Kongo, Makenga yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi w'ibikorwa bya CNDP ndetse ibirindiro bikuru by'umutwe wayo byimurirwa mu gace ka Rucuru. Ubwo Nkunda yatabwaga muri yombi na leta y'u Rwanda, murabyibuka neza, mu mwaka wa 2009 binyuze mu masezerano y'ibanga yabaye hagati ya leta zombi haba u Rwanda na Kongo. Makenga yatangiye kwiyegeranya ngo arwanire sebuja Nkunda, ariko biba iby'ubusa. Rero nago byateye kabiri Makenga yabaye umwe mu bayobozi bakuru. Makenga yabaye umwe mu bayobozi bakuru bahise bayobora CNDP. Basinye n'amasezerano y'imikoranire na guverinoma ya Kongo kwa 16 Mutarama 2009 nyuma yuko CNDP yongeye kwiyunga na FARDC. Makenga yagizwe n'ubundi umuyobozi mukuru mu kurwanya FDLR mu gace ka Masisi na Warikare mbere yo kujyanwa muri Kivu y'Amajyepfo aho yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri aka gace. Ibintu rero byatangiye kuba bibi ubwo General Bosco Ntaganda yemezwaga nk'umuyobozi w'uyu mutwe maze ahita yongera gukora izindi ngabo, yegeranya ingabo, ndetse we niyumvaga uburyo ki iyi mikoranire ishobora kuba hagati yabo, imikoranire hagati ya CNDP na FARDC. Ntaganda wanashinjwaga ibyaha by'intambara n'urukiko rwa ICC yanashyiriweho n'impapuro murabyibuka zo gumuta muri yombi mu 2006. Nawe n'umwe mu basirikare batojwe kandi banatorejwe mu gisirikare cy'u Rwanda. Aya ni amateka maremare cyane, ni amateka twagarukaho bukira bugacya y'aba basirikare, ariko isano ryabo n'u Rwanda ni ikintu cyagiye kigaruka kuko mwumva ko bose bagiye abarwanira RPF, bafashije RPF mu gufata igihugu, bari mu basirikare barwanye. Ariko nanone mukibuka neza ko abangaba kuba ari abanyarwanda, kera barishoboraga kuba ari abanyarwanda kuko agace kabo kaje gukatwa muri ya nama yabereye i Berlin
bisanga agace kabo kometswe muri Kongo, kandi nta kintu bari kubihindura, kuko n'aka kanya u Rwanda ntago rwajya gutera hejuru ngo dushaka agace kacu ngo mukagarure, oya, ahubwo bakavuga bati twisanze hano, twebwe baratugabanyije, twavukiye kuri ubu butaka, basekuruza bacu babuvukiyeho, ni ubutaka bwacu, icyo dusaba dusaka uburenganzira muri leta, tukagira ijambo nk'iry'abandi, tukareka guhohoterwa mutwita abatutsi cyangwa se abakongomani bavuga ikinyarwanda, kuko ntago twabihisemo, si twahisemo kwisanga hano, twe twavukiye hano, Imana yaturemeye hano. Icyo dukeneye rero ni amahoro, ariko tugahabwa ubwo burenganzira, tugahabwa ijambo, tukagira ijambo muri leta, tukagira ijambo muri guverinoma, mu gisirikare, mu mpande zose zigiye zitandukanye. Ibyo rero leta ya Kongo ikaba itabikozwa, ariko ikigaragara cyo nuko byigeze kugenda biba. Nagiye mbibasubiramo hano, CNDP yagiye joininga FARDC, gusa nuko hagiye habamo amakimbirane yagiye atandukanye. So aka kanya rero umuvugizi wungirije wa M23 Canisius MUNYARUGERERO we yatangaje ko M23 yashyize intwaro hasi, kandi yiteguye kurekura ibice bimwe na bimwe yagiye ifata, ariko ikavuga iti natwe icyo dukeneye nyaboneka ni ibiganiro, mudufashe abahuza bari hagati yacu na leta ya Kongo, ibiganiro bigende neza, amasezerano yigeze gukorerwa i Nairobi ashyirwe mu bikorwa, tubone uburenganzira, tujye muri leta, tubone imyanya muri leta, natwe tubashe gukora iki, kubaho nk'abandi baturage, nk'abandi batuye iki gihugu cya Kongo. Iki ni ikibazo ngira ngo wenda twarebera mu mateka cyane, ariko amateka y'abakoloni bagiye barema ibintu, nyaboneka ni ikibazo gikomeje kugaruka mu mibereho y'abanyafrika. Iby'abakoloni bagiye badukorera, iby'abakoloni bagiye bakora, twe tutabigizemo uruhare, ni ikibazo gikomeje kugenda kigarukana n'ubu, imyaka ibaye imyaka, kiracyagaruka mu mibereho y'abanyafrika. Iki kibazo kizarangira gute? Kongo yarinangiye, M23 nayo ni abantu bakeneye uburenganzira bwabo. Ngira ngo mwagiye mubibona muri Kongo ubwo hagiye hakorerwa icyo twakwita genocide, agiye ikorerwa abavuga ikinyarwanda, abatutsi. Ni ibintu bibabaje, tutegereze turebe ikizava muri iki kibazo, ariko ikigaragara cyo nyaboneka ibi byose byaturutse ku mateka y'abakoloni. Baracyaturyanisha nk'abanyafrika, baracyatuma twirirwa duserera nk'abanyafrika. Reka turebe ikizaba, gusa twebwe icyo twifuza ni amahoro muri Kongo. Icyo twifuza ni amahoro muri Kongo nk'abanyarwanda. Icyo twifuza nuko abaturanyi bacu twabana neza mu mahoro, kandi n'abandi baturage, haba abo ngabo bita abanyarwanda, nabo babona uburenganzira mu gihugu cyabo, dore ko nabo atari bo bijyanye hariya, dore ko nabo bisanze hariya, bagahabwa uburenganzira, ubundi urukundo rugakomeza rukaganza. Nitwa Seborexon, reka ngushimire wowe ukunda kandi ukurikira day to day, ubundi ujye ukora subscribe, ukoreshe Tugumane, kandi tubane hano. Murakoze cyane, bye.